O te fia e whaawhailo i atu I lau whaafonga I lenei tae au ma lole soifua manuia alo mai o Tālala Radio Samoa. I to tonu le na o le iwa masina ai wasilia ma le fast ma le 2 miliona wa whaau popoi ai tālafu mafua mai tupeta maiti na ova totongi mai le Inland Revenue. O tupe nei wa tā ua working for families leo lo o sawi whaamaumaunga le Inland Revenue e o mane le masina o mea le tausanga le nei wa lua se lau valu se fulu tesi 5 miliona ai tālafu. O le masina au kuso le tausanga tāluai na sao whaia I le lua se lau tolu se fulu valu miliona. Ma o se si itanga tele pe afa atu sa le masino I ulai o le lua afe lua se fulu. Le asana o le se lau wono se fulu ma le 2 miliona tu sa leo ai tālafu a le faa se fulu ma le faa fe tangata. E fa atu sa tusanga wailo ai o leo wa fa aluaina le to o tele o tangata nofo ai tālafu I working for families talu mai le lua afe se fulu ma le valu. O ai tālafu nei e mafua ona ua sili atu tupe maua nai lo tupe o lo fa amau I le Indian Revenue e fua I ei tupe tamaiti. Ua sawai ma le lapata I ngai ono si isi I lunga ai tālafu nei a ofa au popo ai tangata le ai ni ngā luenga. Ma e mafua le il fesui I o le in-work tax credit lea o lo o a fi mai e le working for families. A o iai la le tālo sanga wa tatau na toe ilo le whainga o lo o whaatu langa ai tupe nei a tamaiti. Ua toe moli mau nisi o lo o ngā whaatia o le mafua anga lea o le whaatali se ia uma le tausanga whaale tupe whaato a maua. Paale tonu le vaalele le amina tu e momoli ai le pale mia ia Christopher Laxon ma le awi Japani. Ma o le ana pu e le isi va e whaaua wai. O le whaalua I leo na a fia whainga malanga le pale mia o ni sila I totonu le tausanga le nei. Ona o le whaale tonu o vaale ami. Mai uai na toe totongi le pasese e malanga whaatasi ai matangata lau tele. A o iai Papua New Guinea ana nafi le pale mia ma le auna whaate ia I le sawa le tala wa whaalua na pale fiu so le Boeing fitu lima fitu. Na sui ai loa tonu ma pu e leisi va ai malangai lakse manisio le au e ui atu I Hong Kong. Ai mo leisi uma vaenga le au malanga leo lo o iei le silia ma le tolu se fulu sui mai kamupani ese I New Zealand o le ana malo loa I ana po I Papua New Guinea talia le so e faawa waia ngai au se talia. Leo lo o faatali mai ele va ale e New Zealand momo lia ngai Tokyo. Ai I saunoanga le minister o faatawa inga Top McClay le a fo I o lo o alu le au malanga o le whaanati ai o tonu e malanga le pale mia na po I leisi wa alele leo lo o whaavea ia tangata lau tele wa whaia le ina ia mauti noa e maua na whono tanga wa mae a whaatulanga I Japani. Tala no ina il pale mia o New Zealand Christopher Luxon whaapea le pale mia o Papua New Guinea James Marape fua ngolo wa ai nei. E whaalua ina le to o tele o tangata e o mai I ngā luenga whaavai taimi. A o iei lakse ni Papua mo se taimi la ititi a o maloloa I whaatali leisi ana whainga malanga e aluai a nga I Japani na maua lewa no e whailo iei malipale mia o Papua. O mata upu I tutono le Pasifika na mawhaiona tala no ina lea e au fiei whainga whaapa anga fou. O lo o wha moe e sainia e le iho o le masino se tema. O le malienga le nei o lo iei tutono le wha au popo tangata e au mai I lalo ngā luenga wha avai taimi I New Zealand. Reporti o leo atu le tolu se fuma le valu a fela to atele o tangata o mai ngā luenga whaavai taimi leo lo o tala noaina. Whai mai ai fo I malpale mio o New Zealand o lo iele nau ta ingo Papua ia wha au popo ana o loa wha atau mai I New Zealand ma o lo o ngā lulu e wha atasi e nei. Na tali le leia Papua le iei o laksena na nafi ma o se avanoa fo I o wha aftai ai e Papua le pale mio o New Zealand malona malo o na o leanga le leia atu le taimi na pangati ai Papua I palapala solo I le wha unga le masina wha ato a umatu. Le ana fasi o tia ai le whaita wafe. Wa maua le tino maliu o le tamaitai au kilani wa lua aso o sue. Luas fun maleono tau sanga le matua Monica Reed na muli va ai elo na fala I te ara tu I le wauli le aso wharaile. Mai lea wauli sa ia o mai lea soto nai. Na whaanati nati ai loa so e ngā leo lea e le na o helikopa o tangata a au ai whaapea va ai le sami. O le pona wha amauti no mai ai e leo wa maua le tino maliu o Monica ma e lo o iaini ma salo ngai le umai o lona soifua. O lo o talia nei so e ngai whaia I lona tino maliu. Whai watu I tala mai Israelu. Ua malia le militeli a Israelu o le ata o fioso whainga le militeli I le awala I saute o Gaza se I whaatanga fesoasoani whaamomoli e ave mo tangata Palestina ua matua I moomia. O le a matai Rafa le nei whaasaulotonga mai le tau le valu I le tae au se ia whaangata I le tau le fitu. I le po o aso taitasi ma e whaawa wai se ia toe longo mai.
O le ua walu masina talu o na tau pea Israelu male Hamas, ma ua tinga i nai Gaza i le le ai o se vai, whaapea mea ai. O le ioenga wa au mai a Israelu, e whai e totono le sfulu tasi tu lao le aso. Wa whai ele ina ia mawhai o na whaatanga le o ma le toe fo i mai o loli. E le o mawhai o na wha mautino mai, pe wha mata e leo la e le ami loli o lo o ma wha momoli a o iai lungo le highway. Ai mai le pale mi o Israelu, o lo tu mau pea lana finau malosi e le fo i Israelu i le tau o lo iai nei male Hamas, ina ia mawhai o na toe wha fo i uma mai tangata Israelu na ave wha malosi. O Talanalo Radio Samoa, manuia le amatanga o le vaiaso.